mbere ni ukwihangana kandi ibyo zose bigakorwa habanjije kuba amadisikuru dene ntiharaboneka urukiko rwiteguye guca urwo rubanza ta nation. Abo baturage bagomba kugira ubushake bwo kubana, basigaye babikoresha kugira ngo binjire mu butegetsi. Ni ukuvuga ni mashine leta yazanye, icyo gihe nicyo bibavuga ta nation. Ibyaha byakozwe n'ibyaha bidasaza, rero leta ni idiviza abaturage, kandi iyo mumaze gutsinda urugamba mwirwanyeho n'aya mahanga arabagarukira. Bakunzi bacu turabasuhuje aho muherereye hose, tubahaye mwiriwe, abandi mwaramutse bitewe n'aho muherereye. Uyu ni Henry kuri Kivu Connect kuri Mike. Hanyuma twagira amahirwe yo gutembera i Buruseli ahabereye conference de presse igamije kurwanya akarengane gakorerwa abanyamurenge, abahema n'abatutsi muri rusange. Hanyuma mu ba intervenant b'uyu munsi twagize amahirwe yo kwakira Maître Jean Pierre. Turagira ngo dutangire tumwiyegereza ikaze kuri Kivu Connect. Murakoze. Hanyuma twagira ngo wibwire abadukurikiye, hanyuma tubaze utubazo duke. Banyita Jean Pierre Ruhamira Mujambere. Yanduye hano mu Bubiligi. Murakoze cyane. Ikibazo cya mbere twagira ngo tumenye mu ncamake event y'uno munsi yari igamije iki? Uyu munsi nk'uko ubizi hamaze igihe hari ibiganiro biri hagati ya leta ya Congo na AFC twirwaneho M23, ariko ibyo bemeranywa cyangwa ibyo bemeranyijwe si byo bikorwa na leta ya Congo. Abanyamurenge, abatutsi n'abahema bakomeje gukorerwa ihohoterwa. Muri Sud Kivu ahatuye abanyamurenge, amabombardema arakomeje, kuraswa n'indege, enclavement cyangwa barazungurutswe abaturage, kandi ibitero ntibyahagaze. Mu bahema ubwicanyi burakomeje, hakaba ndetse n'abandi bantu bagiye bafungwa bari i Kinshasa, bavuga ko hari aho bahuriye n'abatutsi cyangwa intambara zibera mu burasirazuba bwa Congo. So uyu munsi kwari ukwerekana ko niyo ayo masezerano Congo ivuga ko iri mu biganiro, ifite ubushake bwo guhagarika intambara, ariko ibitero ntibyahagaze n'ubwicanyi kuri ayo makominote cyangwa kuri abo bantu ntabwo bwigeze buhagarara. Kandi ibyo zose bigakorwa habanjije kuba amadisikuru dene, imvugo zihembera urwango kuri abo bantu, kandi zikozwe n'abantu bose, ari abayobozi, ari imitwe ifatikanya na leta ariyo yitwa Wazalendo, ndetse bakanafashwamo n'ingabo z'u Burundi muri Sud Kivu. Hakaba ndetse ko n'imiryango mpuzamahanga igaceceka nk'aho abarimo kwicwa atari abantu. Uyu munsi rero kwari ukugira ngo twibutse isi ko ibyo birimo gukorwa, kandi ko abicwa cyangwa bagirirwa n'abo batotezwa n'abari abantu. Yego, murakoze cyane. Ukomeje kuri icyo cy'imvugo z'urwango. Hanyuma dusubiye inyuma gato kuva kuri Muzehe Kabila, hari ukuntu yakije umuriro ku mvugo z'urwango, biragenda bigera kuri Elodie Ndombasi, biragenda bija kuri Rwabanje, biraza kuri Bitakwira, societe civile zo muri Sud Kivu ubu nyine, ndetse na population igice kitari gitoya. Nagira ngo mbaze, ibi bintu biterwa n'iki ko bigenda bihererekana mu butegetsi ku bundi, ndetse n'abantu uko bagenda basimburana generation ku yindi bagenda bazihererekanya izi mvugo z'urwango, biterwa n'iki? Sinzi uko nabivuga, ariko mu buryo bwa politike, abanyapolitike baturuka mu burasirazuba bwa Congo basigaye babikoresha kugira ngo binjire mu butegetsi. Kuva igihe cya Mobutu aribo Banzu Nuni Bembe,
abo ba Rwabanji n'abandi donc kwanga abanyamurenge cyangwa abatutsi basigaye babikoresha nk'ikarita yo kwinjira mu butegetsi mu izina babita kwira no kugira ngo bigarurire ubutegetsi binjire mu butegetsi icyo ni icya mbere ariko hariho n'icyo twita ama-ideologie transfrontalier ama-ideologie cyangwa ibitekerezo byagiye biva mu karere aho intambara zagiye ziba n'ubwicanyi ndetse na jenoside nko mu gihugu cy'u Rwanda ahazamutse bamwe ibitekerezo bavuga ngo abatutsi ni abanyamahanga ayo mateori rero ubu nyine muri Congo yarazamutse kubera yuko abo bantu baje baratura yarazamutse kuva icyo gihe niyo byahabaga ariko ubu byarazamutse cyane niko kuri ubona FDLR kuva mu Burundi biyorohera ikamutswa muri Congo bikayorohera igafatikanya na leta ya Congo bikayemerera bikoroha no kubera yuko bafite iyo ideologie yo kwanga abo bantu ariko duhereye ku bya kera ntekereza ko babikoreshaga nko kwinjira muri politiki ariko yabaye ideologie nyayo yo kumara abantu duhereye kuri aba wazalendo bo nta kindi na kimwe bagambirira no kuvuga no kwirukana abatutsi cyangwa abanyamurenge muri Congo n'abanyamahanga muri izo disikuru habamo ibintu bitatu baza bavuga ko abatutsi cyangwa abanyamurenge ari abanyamahanga baje gufata ubutaka bwabo ikindi cya kabiri bakavuga ko abo bantu aribo bateza intambara muri Congo kandi ntayo barazana nk'abanyamurenge ngo baje kubarwanya ibyo byose rero bakabyitirira abaturage b'abanyamurenge nguhaye nk'urugero igihe Bemba agiye kurwana muri Centre Africa kuko yari afite abasirikare b'abanyamurenge bari 70 gusa baje kumuregira bayita ngo ni Bemba Banyamulenge case afite 70 gusa kandi bakitirira ko ngo abanyamurenge bagiye kwica abantu muri Centre Africa kuko iyo ari narrative ya leta yari yarashyizweho icyo gihe so na n'ubu nyine ni ibyo ngibyo ariko hari ikindi navuga ni ikintu cyashyizweho n'abakoloni pouvoir local cyangwa ubutegetsi local muri Congo uri defini mu buryo bw'ubwoko monoethnique babyita mu Gifaransa aho bavuga ngo iyi ni collectivité y'abafurero kandi muri iyo collectivité hatuye mwandi mwoko harimo abanyamurenge cyangwa hatuye abanyintu hatuye abandi le pouvoir local ubutegetsi buri defini kandi uzaturutse igihe cy'abakoloni ngo ni collectivité y'abafurero collectivité y'ababembe hariyo coexistence y'ubutegetsi moderne n'ubutegetsi traditionnel muri Congo ubutegetsi traditionnel ntibutorwa kandi bukaba defini cyangwa bukagenwa mu buryo monoethnique icyo gihe rero byaza byagaruka bakavuga ngo mwebwe nta sheferi z'abanyamurenge ibyo rero akaba aribyo bizana ya ntambara ya wazalendo bavugaga hano yo kuvuga wazalendo hari ukuvuga ngo ni abapatriote ariko akaba ko aribo ba nyiri ubutaka ibyo nabyo ni ibintu bituruka ku bakoloni ibyo bintu bituruka ku bakoloni nibyo bakoresha ubu nyine kuvuga ngo ntituri abanyagihugu ngo tugomba kuva mu butaka swate turi ku butaka swate turi bazima cyangwa batwishe ibyo ariko intambara ziterwa n'ibintu byinshi ariko ibyo ni bimwe muri target muri iyi turi naho babita ko ari abantu abahema ngo baturuka mu Bugande baturuka he n'ibyo ngibyo naho twebwe n'abatutsi bo muri Nord Kivu ni kimwe badufata kimwe hariho ibyo bintu byose bitandukanye urumva iyo ni deba ishobora kuba ndende turebye aho nabo ama-origine yaho ari ndibaza ko bataba ari bo ba autochtone cyane rwose urakoze cyane muri iyi minsi ishize ibaza ni muri uku kwezi habaye ikibazo ibuvira cya General de Brigade Gasita twarabyumvise twese uburyo bamwanze abazalendo na influence bashize ku baturage hanyuma hoherezwa delegation iza kumukuraho ariko nyuma haza gucicikana ama-audio avuga yuko abanyamurenge cyangwa abatutsi bari muri Congo bahawe iminsi 10 ibyo ni ibintu byaje biva muri iyo groupe y'abazalendo kugeza uno munsi none iki kintu mu rwego rw'amategeko kiriya gihugu kiracyagira
ikintu cyo guhana amadisikuru de hene bimeze bite, ni igihugu giteye gute? Kuko ahandi tubona umuntu apfa kuvuga akantu gato gahembera urwango bakaba bagushize mu butabera, ariko muri Kongo kiriya gihugu cyaramunzwe, cyararangiye mu rwego rw'amategeko rwa justice. ofete sinzi uko nashobora kubivuga mu rurimi rwacu, indimi z'amahanga zaratugize ariko burya leta mu maelema bigize cyangwa ibintu bigize leta c'est la population, n'abaturage. Ariko abo baturage kuvuga ngo yitwe un état nation, icyo bita nation, état nation, abo baturage bagomba kugira ubushake bwo kubana, la volonté de vivre ensemble. Icyo gihe nicyo bavuga un état nation. Iyo abaturage kandi gituma abaturage bagira ubushake bwo kubana ni leta. Aho niho biri compliqué muri Kongo. Oro leta ni divize abaturage. Mu yandi magambo wovuga est-ce que le Congo iracyari un état nation? Icyo gihe rero itari état nation, ubuyobozi budivize abaturage, icyo gihe naho wibaza ikibazo cya état de droit. Ese kiracyari igihugu kigendera ku mategeko? Kuvuga ngo kiracyari igihugu kigendera ku mategeko biragoye muri context ya wazalendo. Gusa kudiskita ibintu bya wazalendo birangora cyane. Birangora kuko le wazalendo ni abakriminelle. Donc c'est ça, ni abantu bari aho leta yazanye gusa kugira ngo kuko bahujije ideologie yo kwica abatutsi, nta kindi. Kandi leta yabazanye kugira ngo ibakoreshe. Iriya institution wazalendo nta handi iba muri Kongo ukuye muri Est. Kandi iyo Est nirimo abahema, nirimo abatutsi, nirimo abanyamulenge. Ande horo yaho ngaho nta handi yaba wazalendo. So no kuvuga ni machine leta yazanye kugira ngo yifashe kugera ku mugambi wo kwica abishaka kwelimina. Ariko kuba igihugu kigendera ku mategeko, igihugu rero kidahana ibyaha ntikiba kirimo kugendera ku mategeko. Bien sûr théoriquement amategeko kirayafite, ariko nta handi byabaye mu gihugu aho umusirikari ku rwego rwa general woherejwe na leta na perezida wa repubulika, aho abaturage bavuga ngo ntitumushaka. Ayo aho nta mategeko agihaba, ariko kubera yuko umugambi w'iriya leta ku batutsi cyangwa ku banyamulenge harimo kubarimbura. So ni ukuvuga ko niyo uriya mu generali bari bohereje abakorera, abaturage ntibamubona nk'umusirikari w'igihugu. So ni ukuvuga ubu nyine ahubwo na leta ifite ikibazo ukuntu ibajera abo basirikari bemera kuyikorera ari abatutsi cyangwa ari abanyamulenge. Ni ukuvuga kubajera ni nkaho hari aho idashobora kubatuma. So ifite probleme yo kujera abo bantu ubu nyine, nico Uvira yerekanye. Niyo bari abantu bemera ko bakorera leta bayirimo, ariko leta nayo ifite ikibazo cyo kubajera, nimba ibohereza abaturage bakabanga, ikaba nabo yabarekera. So icyo gihe cyaba ari igisirikari, cyaba ari amategeko akigenga, nta kintu kiba cyubahirijwe. Ariko leta yanteretene iyo confusion niko iteye. Yego. Reka gusubiza inyuma gato, tariki 13 mu kwezi kwa munani 2004 mu Gatumba haguye bene wacu barishwe. Kandi ndabizi ko uri umwe mu bagiye bakurikirana ibyo bintu. Nagira ngo baze une question d'actualité, idosiye y'Abanyagatumba igeze ku butabera twabubuze, byararangiye tuzahebe cyangwa hari icyizere? Gusubiza icyo kibazo ni uko ni ukureba ibyaha byakozwe mu Gatumba, n'ibyaha bya jenoside, kandi ababikoze kuko bari bavuye harimo abavuye muri leta ya Kongo, n'abasirikari ba Kongo mu maraporo niko bivuga, n'abandi babiri inyuma ba gato bari muri leta y'u Burundi. Ni ukuvuga ko ubu nyine igituma ubutabera butaraboneka, ntiharaboneka urukiko rwiteguye guca urwo rubanza. Ni ukuvuga hari ibintu politike bikiri inyuma byo muri abo bantu bakiyoboye. Ubwo ni ugutegereza ayo marejime agahinduka. Ikindi n'izi nkiko zirahe n'ayandi makominote internationale tuvuga, hari igihe naba ari influence n'ibyo bihugu. Bakareba leta ya Kongo n'imambure wayo n'ico bayitezemo,
bagera bakavuga ati dosiye reka tube tuyihoreye. Ariko icyo navuga ngo ubutabera ntibuzabura nuko ibyaha byakozwe n'ibyaha bidasaza. Ubu ngubu gusa haracyariho imbogamizi za politiki. Buriya butegetsi ntibuzahoraho, buzahinduka. Ibyaha byakozwe igihe cy'abanazi na n'ubu baracyakurikirana. Ubutabera buzaba, ariko ubu nyine tukivuga gutya twari tuganira nta rukiko rwiteguye guca ruriya rubanza. Niyo mpamvu kandi izo nkiko urabona zishyirwaho na za leta. Hariho leta ya Kongo baregeze Bukavu, leta yica abantu ubu nyine icyo cyaha ntiyo gikurikirana. Leta y'u Burundi ubu nyine ifatikanyije n'iya Kongo kwica n'abanyamurenge basigaye. Kongo murezi Burundi biragoye. Urumva, ariko ibyaha biri muri record, investigation zarakozwe, dutegereje environnement propice politique. Icyo gihe niboneka bariya abantu bazakurikiranwa nta kabuza. Sawa, tugana ku musozo, reka nkubaze iki kibazo urambwira uko ubyumva. Turi mu bibazo, turimo turatotezwa, turimo turica umunsi ku wundi, ariko hakaza kuba bene wacu bamwe bagaragaza uruhare rwose ko bafatikanyije na leta bakitandukanya n'abandi ku mugaragaro. Abo bantu bababwira iki? Icyo kibazo kirakomeye. Icyo kibazo kirakomeye. Ntabwo ari ubwa mbere muri jenoside hakoreshwa bamwe mu bicwa kugira ngo bafatikanye n'abica bene wabo. Ntabwo ari twebwe ba mbere. Iyo niyo constat ya mbere navuga. Ikindi cya kabiri, hari bamwe bashobora kuba ntawuzi inyungu barengera. Iyo warumbaje ati njyewe nabitekereza gute, njyewe sinajya ku ruhande rwabo, sinajya ku ruhande rwabo. Icyo kibazo niwe wakibabaza. Aricyo numva nuko twese abanyamurenge twafatikanyiriza hamwe kugira ngo turwanye abashaka kuturimbura. Abo badashaka rero gufatikanya n'abandi biragoye kubumva. Nta bisobanuro njyewe nabitanga, ariko icyo njyewe nakumva nicyo nakwifuza nuko umuntu usanze mu nzu akansanga iwanje akaza kunyica, kuvuga ngo mfatikanye nawe byagora, biragoye. Urumva icyo kibazo nibo wakibaza. Akabazo ka nyuma, urakoze cyane kuri ubwo busobanuro. Akabazo ka nyuma, imihana y'iwacu myinshi yaratwiswe, inka zaranyazwe, abantu babaye abadeplase, abandi bagiye mu bindi bihugu ni abarefije. Uhereye njye nakubwiye ko nkomoka muri Gatobwe, abantu imihana yose yarasenyutse, nta muhana n'umwe usigaye, za Rurambo n'umuco hagati kugeza no mu Minembwe na Mibunda. Message wabwira aba bantu bagizweho ingaruka direct n'ibi bintu ni iyihe n'ubu bigikomeje? Mbere ni ukwihangana, kuko iby'ukuri gusanga umuntu iwe ntacyo wakoze bakagusenyera bakakwicira umuryango, birababaje. Ni ukwihangana. Gusa ikindi cya kabiri ni uko baharanira kubaho. Guharanira kubaho kuri mu nzego nyinshi. Mu gihe umuntu agihumeka agomba guharanira kubaho, kandi uko guharanira kubaho umuntu yabiharanira mu rwego rwe aho ari, kandi bigashoboka. Gusa ntibakemere, cyangwa twese ntitukemere ko abashaka kuturimbura baturimbure. Uburyo bwose twakoresha kuvuga ngo ibyo bintu tubihagarike, bakagombye twese bagombe gutekereza hamwe kimwe natwe twese n'abandi kugira ngo icyo kintu tubihagarike. Iby'ukuri sinareka ntavuze ko twirwaneho, bivuga kwirwanaho. Ni ukuvuga ko iyo ikintu wari uzi ko cyo kurengera, kuko leta niyo irengera abantu, ifite inshingano zo kurengera abantu bose, kubaporoteje. Iyo itaguporoteje n'amahanga akakureka wirwanaho. Ni uko twakomeza tukirwana, nicyo gihe tuzabaho. Kandi iyo mumaze gutsinda urugamba mwirwanyeho, n'aya mahanga arabagarukira. N'aya mahanga arabagarukira. Kwirwanaho njyewe numva ari wo muti dusigaranye, kuko leta yadutereranye. Kandi twese dukorere hamwe kugira ngo twirwaneho, niho tuzabaho. Naho ubundi tuzashira bidakora icyo kintu. Murakoze. Turabashimiye cyane Maître Jean Pierre, murakoze cyane ku mwanya wanyu. Turizera ko nitubakenera n'ubutaha muzaduha umwanya. Murakoze cyane.